Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo kun ko na. Tigre, Padre. Beng, tubeng, sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayok na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. Awan. Talaga saan na nga agkandar ti utek ko. Awan mapanunot ko asuratan ng istorya ti drama. Ay. Sura itugtug ko nga ti ulok. Awan mapanunot ko. Tinasayat. Timplak manit kape. Marang agandar tumot lang ti utek ko. Sa pala makasurat ako. Kakaisura sa anak ka mapaniya opisina ti barangay. Tandamot ti kagawad nga akin duty. Ibilin ko mo it nga awagan rak. Nanda na pati kapakasapulan na kanya. Naititirigat na no awan ni tatang. Mairakedak iti opisina ti barangay haw. Ang nuray ta talkak ti kagawad a duty ita. Susungawan pagdanaga. Ay, badya. Larigat sana pagustuhan na ito. May titrabaho mati kang. Food delivery samay. Ay, ewan kagawad. Imbaglaang angam tayo awan trabaho na. Pandemya kat nga raw. Napindas na ita. Nangruna kat pasig sa nga essentials na kita. Ewan kagawad. At da ngamin tayo may sa pwesto ili nga isot nangalakan niya kas riders da. Sayatim nga ro da. May mayat na ita. Ngam tayo istambay ka. Ewan mo ta kagawad. Masapol ti diskarte ita panawan. Gusto. Basta nadalos wano nasaya ta diskarte. Awan kalukan na. Day talagang ti order mo, Bitang? One tix. Sige nga, Rod. Siya akong timang order para kan ka. Agyaman na ka. Wan gayam, sino ti kaduam bita? Awan. Adda na pa nang datatangkan nanang ko. Ay, oo, sige. Alag lang to order mo. Yag ko dagaws. Sige. Bye. Bye! Ayos! Doble ganar da ito yan, no kasanaw. Sumangpat samat ni tatang na umay abulan dam. Aya. Isumati ko na ni nanang. Ngam no kaskasano, agsublimat laang ngam kadwanan ni nanang. Anya? Kahit nga rod ni Uncle George nga agnaid matanda tatang ijay, uray tunggal innam abulan dalaang sadamanan agawid ditoy. Sadamanan agsubli. Kasanong ti kinatsirman da? Awan mat parikot tadda kamit ka no. Anya? No agresignan ni tatang, si ka na talaga ti chairman, saan laangan nga OIC. Ah? Wan. Agsarita ka ito ka numanan anasaya at inton sumangpat. Bukas ta. Talaga sakton si chairman. Saan laangan nga OIC?
Si kamat gaya, minsan itang. Anya na kita ginatgatang mau. Hay, biskwit kan orange man insan. Kasla ka nun mati agsakay. Husto ka insan supay. Masakit nga binibitang akaanakam. Saan na makapangpangan? Kasta. Asos, amangan numakobin matag. Ay, amok pa yan. Maday ti kakaanan na. Madi kanot panagraman na kin agkakabsaw. Ay, sus. Delikado da ita. Amangan nukobin matag. Ay, kasano ko maamakubay ko saan mo arumrumwar ijay balay. Aya. Amumutain online class daitan. Agad adalatan ijay balay. Ang saan nyo lang amaw? Padoktor yaw, taang mga nunakubidan. Aya, Isumuti ko na ni Antim Itang, tanagra na kami gestor ni Sakka. ay delikado day chay nanang. Sintomas day ti COVID. Isumuti bagak ngam saan ko nga mo ano mapanday pa doktor. Ay masapul ang maswab test, mga no makaakar. Si kanto mangkid iti mapan makisarita kadakwada. Dua kay ton kindumay. Masaok to, nanang. Ay narigat ng nagpaisaw. Ang mga no COVID day jayon kat asos kasanulaangan. Di pa'y kat isod agyakar dito nagbugsutaan. Titakas ng arod. At di namat kayat kagawad. Kinuray da kami kagawad. Ay kasanon no ag-positive di awan na. Di dapay ke puura nanti anak may no saan abakalasat. Ngambasa po lang mamuan tayo to. Noon niya talaga ti sakit na. Naikad ng main kagawad. Mapanmilangan ipakita iti herbularyo. Anya? Wen kagawad. Adda na ibagada kada kami analaeng manlumag. Mangilot ken agagas kada giti kakastoy asakit. Ang anti itang, Uncle Simpor. Sa bali lang, no doktor, ti pangipakitaan tayo kan bidang. Gusto ni Domeng, ante. Uncle, ang mga no na COVID nga agpaysunin san bitang. Ay, ipadas mi pa'y kumaa. Iti herbularyo, rosa ka anakan. Ngam no awan latati pumipiyaan na. Isunto Ang kasanon no naladaw to ti amin, Uncle, antay. Ay, sapay lako matasaan. Kakaiso na nga anak may ni Bitang. Sakit, mapukaw main. Saan kumamot Iso nga rod nga pa doktor tayo, ta mas sigurado. Ay, kasano day tuyon da kay. Di mo laglimlimpyaw ti anak ka. Madanagan nga road bakot. Di namot kayat yung padoktor. Anya nga ron ti aramidon tan. Patuluyon tan nga ipan iti herbularyo. Iti kabang ibang abaryaw. Di ipan mo nga ron ipakita Wen bakot. Kasta ti aramidon tan. Ngam no awan lata ti pumipiyaan na. Isonto ti panang ipadoktor ta. Adla nga ron Sige nga rod. Mapan ko kasarita ni Tikong. Tajay tricycle na ti pagniluganak kinibitang. Kasano a tricycle? Kainikat ng ti sidecar jay motorsiklo na. Kasta aya. Ngamen us-usaran na napag-deliver kadagiti makmakan. Aya. Kuwan, si kailangan ti mangipan kan kuha na lakay. Sumurot kakit din. Sige, sumapulak iti sa bali at tricycle. Apangilawanan tayo. Na
Naamwa ka pinatuloy da kanumat ana panimpakita iti herbularyo ni Insan Bitang, Dom. Saya, talagang awan bilib na iti doktor. Mabuteng da kano, amang ano na kubid. Anya kamat kabutang da nga. Nasaysayaan lang doktor ti mangkita. Amok pa yun? Ngamin, saan lang para kadakwada no bilang? Hindi kat intero a barangay. Naamok nga insablida manen, kan kaslagi manay gay sama ni Bitang. Nasayat lang no kasta. Ngam nasaysayat ti makasigurado asa na kubid. Wen ako ma. Ngam sa bagay. Saan mo tarumrumwar iti balay da? Kasla nakakakwarantin mo't laki din Ngam nagiti kabalay na nga natatangkan nanang na. Rumor damay. Ay, naitalaang ti parikot. Sos, anya, kit din ngagpaiso aya. Ay kasano nga rod barok, si kalatan ati mangisubli ken Bitang iti herbularyo. Wala na. Da kami latan nanang. Agang kasaklatan iti motor ni Tikong. Wala na. Tapno saan kayo na mataktak iti ubrayo? Ay, agyaman ano kasta, Tikong barok. Ano sam labas ti adim Ay, wala na. Anya nga iti sarabit ti agkakaaruba. Ken may sa aggayem kami met kan Bitang. Nagkaubingan kami pay. Iso nga awan parikot kan pagdanagan nyo nanang. Sigun iti herbularyo, masapol kano amayatangan iti maudi agundaway, nana. Anya? Ito dagitinas ka na maisagana. Tano saan tayo kanong aramidan da ito, delikado. Sos, asingan da ni Bitang, kat pagsikuganda. Anya? Ay, sos, saan kumamot baraw? Oo na, iso nga isagana tayo lang dagiti kasapulan, kat ipanmikan Bitang numalun. Uray da kayo latan ti mangipan. Una na. Saan da kayat kano ti aduunay a tao dagiti saan ang makitkita? Alawin baraw, ngam si kalaktan ti makaamo iti gayom mo nga rudway. Una na, saan kayo agdanag? Nukasta, sumangpet kan, lakay. Wayne, at nagaminas ka na pagsasaritaan tayo ka na duming kan Rosa, paman na sumangpedak. Anya ka di dayta? Doon sumangpedak nga rodeng. Isu Kumusta mo din ti barangay? San ba't lang nga nabaybayan ni Doming? Ay saan? Nasulbar ka numuten dagiti na idatag aparikot. Nasaya. Ultimo dagiti drug puser kas kada agid din dinamita awandan. Ay, naimbag man. Wen, taad da napukulan ka dakwada. Gunggunada. Nagbetak ti dinamita iti imada. Ganda, bunda. Kudampay. Aga bala, anda saya at nga road no sumangpet kaan. Wayne, sige nga raw, dadapay papanan mi kada kabagay sa kanipag. Nay, agan-anad ka dita Ay sana tilar aramida. Hindi ka na alikot, kadagiti ka na ka dita akong kunada, numapan kayo itibets. Ay sus, niya, Sus! Na minsan kami lang anapan nag-beach. Ay amambukan, mulagat dagita matam, tila makikita da. Lupo na kita na. Lopo, pukpuklokon ko ng mga tan. Mala, babayin. Chup-chup, mama. Apo, bye. Di na kaya't kadenggan di bagbaga ka no lup-lupo, kap-kapo, kas kada pukpuklo. Ay, anya nga taaya ti kunana pagsasaritahan mi inton sumangpat. Tingata nasao kanyak ni Rosa, akayat ni Bayaw George, amapan kami aminin agnaed ije Hawaii. Kimanay kay ngagpaiso ti anak talakay. Uwan nga rod. Naraing matday amang ngagas.
Ay, amang ano na COVID kun kuna tayo laki din. Ken iso ti kuna daro sa kendumik sa magayam. Kasano nga men, kat aming asakit itan, ibagadan ako bed. Dayta nga raw, si gubag nga dadagitan asakit. Ken ipatay ti tao. Kas kumaiti atake, kanser kanuan niya pa idita. Ala, nasaya at mat, no naagasan matlaang ni Bitang. Kan saan dan ay bagbaga ako bed, kan ang mga numaakaran nati si bubukal a barangay. Nasaya at lao na ano kasta angkal tapno awaran parikaw. Wen kagawad, baro. Si marantamat lang antay adiyo, kan si Maya at paikit din ti pamagina. Aya, Wen, kasla lumuklok magtaikit di mayat nga rin kasta. Awanan pagdanagan tayo anak hobi. Naimbag, tasaan may nga impan iji ospital. Imbagada kat kuman ako bedmanan. Lakit liya, naldagamin kan kung ano nagitimbak ko na asintomas ti COVID. Sige barok, labasan ka pa ditoy. Tadaman udungag. Sige uncle, kataganad kayo ha. Kasta, agusar kaya tayo ti face mask kan face shield. Tapno saan kaya basta maakaran iti virus. Nasaya at nga rod ano kasta, ante. Wain, Rosa. Kay tagyaman kami nga ron saan mi nga impan iti at tagos iti ospital. Siguradong imbagada ako COVID ti sakit nan tadakan ko na dagiti pagilasinan wenno sintomas ti COVID. Wen nga raw, no apay ki iti akas tamot Ang sa bagay, agsubtes kumamay lang ni Bitang. Agpanoray damo lang ti resulta dayta. Wen ang kasanaw no ibagadalat ta ako ba'y duwan no saan. Saan mo't siguro, ante? Ay na, Rosa anak ko aya. Adda pa nagduaduan ti daduma. Takas itinatagbat kat natay. Ibagadakit din nga adda kanunayon na ako ba'y. Anya? Isumat tinaipadabak. Jesus! Saan mo't nga tanapod no dayta? Natagbat? Ibagadaan ako, bed? Kalukwan mo't tan Na, dumlawakin ka, Bitang. Apay nanang, Nagmayat lakit din ti kakaanam itinaalsam. makapangpanganak nga rod. Agasum dayta, mangga isukampay laang. Nagsaya at nga rod tiriknak ang makapangan itinaalsam nanang. Kan na, dakil tinagbaliwan ti pamagima. Kasla lumuklok magka. Ugali mangmangan matlang tararamida. Kasla di makal ti tiyan mo. Amin na amadmadlaw yo. Buyong ko dayta. Sigurado ka? Wanmat. Apay akitaan dak iti kasta. Kasta unay ti panang mirayo kanya. Pangato, pababa. Tumlawak nga rod iti langam anak ko. Ay, nagadulakit din aya. Addan niti kong. Adagayan papanan minanang. Papanan di manay. Kanayon mo tanti pa nagkuyog yaw. Addala ang income sa rungkaran akabatch mi iti high school, nanang. Sa dino ti kunam apapanan lakay. Mapanak itinangagas kinimitang.
Apay? Agdwa-dwa ak iti lang nga ita ni Bitang. Saan naglakit di nagbigdot? Apay, lakay? Si kamot lang tinagkuna. Nagbaliw ti pamagina. Kan kasla di makal ti tiyan na. Ugali ka no, lakay. Buyong na dayjay, talimumag nga raw. Boyong? Bueno. Zan mabalin alokwan da? Tapay akas tao na iti pungtot yung Uncle Simpor. Makapong tutak doming kaanakan. Isuasap sa pulak ni Tikong. Tikong? Tapay ni Tikong? Inalilaw na kami kini Altem. Anya? Mabitlahay. Kasla nakita kita kan Bitang itay anak motor. Anya? Makapatayak lakit na itit tao. Anya ti kayo tiyo asawa ng Uncle? Naamuak iti herboraryo. Anang ipaagasan mi kinibitang. Amasikog gayam ti anak may. Anya? Nakababaeng. Gamday tati na amuak. Sino nga ti ama ti sikog na Uncle? Awanan sa balay nga atapok. Nilakit di Tikong. Anya? Saan mabalin akas talatan? No di na matumpungan ti agsongbat. Tagtagbatot tawanan bain alalakay. Kalma, Uncle. Pagsasaritaan, kan ornusan tayo na ito. COVID kung namin lakit din. Gayam, aginaw ba't tayo? Ayan yan. Ha? Nagtagtagay na pakmanan. Hanggang mayat. Dahil dyan man ti suratan. Ipagarop da anak COVID. Ngam masikog gayam. Dumi, mabali namin. Anyaman nga tanti suratan. Kaslakawaw ti panunot ko. Abusta awan pala ti sekretary kan o di akagawan. Dahil ito'y matirigat na. Hanggang orikat sumangpot kanumatan ni tatang. Iso ti kanayon nga umuna diti opisina. Kasto'y gayam. Iso anjak mababalaw na maminsan nga agpungtot akanayon. Gapo iti aramid dagiti kakadwang opisyales. Pasaway talaunay. Kasita. Anya nga. Aldawan ngam awan palat makitak nga niniwan nagtirumbang nga dakuman iti opisina. Agsurat ako matapang urayak kadakwada. Awan mo't sumurak nga idiyak. Ay, tuglap mo't ti umay. Anya nga dita. Ay, saan ko lang amo, no kaano ti sasangpet na. Di na moten imbaga. Una, tap na masabat tayo no kas pangarigan. Umawag tuman nga tan-a. Sigurado, dakkel ti bagahin na rin dyan. Tadulakit di ti ginatang daang kalayawid da. Dakit ko na rin taan, no di na ibaga. Ang patsig. Umawag tumanin, ti ibaga na ti panang sabat tayo kanakwada. Uun siguro. Ala, agsaga na tayo latan Ano umawag? Awan ti parikaw.
ko na ni Nanang. Agsasarita tayo ng sumangpat ni Tatang. Iso ka no, mati ko na ni Tatang iti mawag. Ang mga nutay na ibaga ni Uncle George nga ipapanda ija iti innam abulan sa damanan agawid. Sa danto manan agsubli ijay. Sos, ulay abanok na itan nga. Talaga malaksid no kabal ng dalakit di pa Sa bagay, eroplano matkat day. Kan amok ngayon enjoyan ni Tatang taglugan iti eroplano. Auray kat nun enjoyan dano din to kabailan ti bagida. Nilaunay Nanang. Agyandan ijay. Saan mat nga rod amabalin, taturista mat lang ti visa da. Dahil talaga nga. Hala. Adda kadakwada daytan no anyan to ti kunada. Amumatan ni Tatang, nagrigat a kontraan ti kayat da. Mayat nga rod ano sumangputan ni Chairman Gusteng, kagawad. Wan nga raon. Sigurado, ado ti pasarabo na kada tayo. Dahil ati tsaka mo. Sigurado dayta, ni Chairman Pai. Kasano nga day pasarabo na kat saan mo't anapan nagtrabaho ijay. Wen, ngam kunada. No adda ka no Pinoy wino kailyan amapan ijay. Adda ka no welcome partida ket dita apasarabuan ta iti dolyar. Well, panagkunam nga ta, gastusan ni Tatang ti itidakin ko na adolyar. Awan latamukon ugok. Sa dino ti kunam nga ayan mo, Dom. Hospital. Anyat na pasamak kan ka. Awan, inyag mi kan ugok ti may sa kabaranggayan tayo. Awan malugaran da, iso inusar kon ti kotse. Kasta? Ay, kunaklakit din masikan ti no ospital itayan. Kaasimat nga no sana mayagadagaws. Ay, wan Kastigayan ti chairman, Rosa. Saan lang ti trabaho iti opisina, o rin iti casting emergency. Wan mat ngamin. Kasta ni Tatang. Sa mawata kita ni Tatang, may stress unay. Kastigayan, ultimo agitulog iti masikaw, masakit. Kano niya pa dita kat karaman iti responsibilidad ti may sa barangay chairman. Saan lang aday ultimo lungon tinatay ko Una niya. No awan mabalin tinatayan, iso ti mga pamuspusan iti kaaddat lungon. Aging ga iti ison ti mga ko iti bayad na. Nga may diadan punirarya negosyo kan Nanang, kaskas di aparikot. Kano saan ang malibre ti serbisyo? Dakkel a discount ti maitoy. Alanga rodan, Dom. Urain kalangan. Sige, pumanawak mo dito Bye. Ay, mapadasan itan ni Doming ti pagpaspasaran ni Tatang kas chairman. Ang sapay la kumaa. Tasaan aday tatiga po na adinan to kaya ti ag chairman. Kaya tiyo asawan, pimanaw asa na nagpakada ni Janice, ma'am? Wan, iso amadanakan ak. Ang kasanon? Ay, dandanin aganak ti senyorita. Day tarot kat. Talaga apasaway day nga upi. Kas di lang aro din tinagbanagan na. Pudno, anasakit tinakam ko itinagbanagan na. Kapumutlaang iti kinasukir na. Talpasan na, kaya't yumanan na makiasawa kan din nga anak ti amigayo, apaman na makapagpas na eh. One Briggs, tapno manamnamak anatalgad ti kasasaad na inton awana kon iti daytoy abiak. Ngam tirigat na, saan na kayat day di adindo? Kani pala ang raki anak kasigugkan ko na ti kayat na. Anya ko mati maala na iti dayjay amamirmiraot kan ambisyoso. Ma'am. Amok at tila ang kinabak ng atawidan ni Janice ti inalman na. Ma'am. Naimbag kinidin do, tabak nang da.
Ngam tirigat na rod. Di namat kayat, ma'am. Houston Braids. Di nak maallukoy iti kasta nga ibagbagam. Ala, ibagak nga rod kan domeng tapno masabat da ka. Adda pa ibilin mo? Wanain, kumusta lang ti barangay? Sapay la tawan masang pedaka parikaw. Awan mo't nga No addaman, san abali? Gagangay lang nga problema. Nasaya at nga rod no kasta. Sabagay, amok may na kabala ni Duming asulbarit ay nyaman ang palikot kita. Katuwan mo't. Nga lang nga rodeng, babayin ba kay chup-chup mo mo? Oo, naidaitan. Lakayan. Oh. Imbabaanan. Kanya ko na. Kanya nga taaya di pagsasaritaan mi. Pudno nga ta, nga imbaga da bayaw Diyos nga agnaad kami ni Ejay Hawaii. Kat agbaka-bakasyon kami laangan dito Pilipinas. Ay sus, unay katabanok ti agbiyahen. Nasaya at naawan na dagsen kan ado aparikot iti barangay masangpetan ni tatang. As of now, awan mat kat di. Di mayat. Tadikat may stress adagosan no sumangpat. Uwain, awan da nakiti day taro sa. Ayong gayam. Kumusta matan tinaitaray di ospital ka barangayan? Mayat matan. Awanan parikot. Tilangan may gatang day ti agas ti parikot. Sos, daytan Iso aja ipitak apang emergency. Intad ko na. Gusto laang. Talaga narigat gayam ti Chairman. Si kaamin ti asitgan na iti kabarangaya. Gusto ka, Dom. Kat day ti parikot ni nanang no ko Tauray dagiti saan ko man akaraman iti trabaho ni tatang kas Chairman kat aramidan na. Iso nga ron na mabalin. Talaga ajak kaya tagbalin na Chairman. Pumanayin kanyak ti kinakagawad ko. Ngam si kamat tinamnamaan ni tatang amang sukat kan kuana, amang ituloy ka dagiti narugyan na apagimbagan ti barangay. Kan dagiti plano naman ni pod idi aging ga iti 5 atawan. Well, ando dagiti priority project per purok tas pasati 5 years development plan. No saan mo nga awatan timbaga na ay sigurado lakit dingag sakit tinakam na ken ka Dom. Lakit palasa ka. Awan mo't dakas na nuisot ka sa pula. Ay kasta Saan kang hagsanodon? Tauren niya't aramidem. Siguro, sika at talaga ti iduron ni tatang inton barangay elections at tumaray kan mangsukat kan kuana. Nakondisyonan tay lugan nanang, awanan parikot. Nasaya at Sapay la kumaa, tawan aberya iti biyahe tayo. Ikararag tayo dayta. Taure ko na tayo aditay kayat, no naikadang dagiti mapasamak, ay awan maramidan tayo. Uray kasanot pa naganad. Awan kumamot, nanang. Katad niya, awan nga taa talaga ti parikot ti barangay. Awan mo't ibagbagan ni Domeng. Awan mo't kunana. Saan ko lang amo Tadi kat maistres sa dagos ni tatang yaw. Inton sa mapay. Wan nga ron nanang. Awan mo't siguro. No addaman. Basta saan anadagsen akaso. Ni Chairman ti sapsapula maday. Sir? Siyak ni kagawad Duming Portugal. Ngam siyak ti OIC ita. Ay, kasta ka di. Nakalive ni Chairman. Out of town. Kasta ka di. Kasano nga rodan? Apa nga ta sapulan ti masikog ni tatang. Kasano nga rodan ngay. Awan mo gayam.
kasapula kunay. Ha? Abusta kabulanak pa yun. Anya? Anyaman nga oras kat aga nakakon. Kasano nga talatan? Tulungan na ko makagawad kat... Kitsin ko. Papaya natin ka. Sinarapan mo tambur mo. Buksit mo. Aga nakasamatan kagawad. Ah, Tulungan na ko ma. sige. Mga siyo. Sige, umay ka. Ipan ka di ospital. Imbaga na ayang o may mangal daw dito. Wananang, saan ko matamakuntakan? Dipindi ano, agun iti cellphone na uno saan. Wanmat nanang. Di baliwan manan nga awagan. Amang ano addamot sa nga ili di barangay kat saan nakaabasta masungbatan. Dumawasak langan ijay nanang. Alakit makaamo ka. Ay, mga kayo tulad tanong mabisin kayon. Sanak pa yung mabisain. Nagmerienda tamot itay. Anya di imbagayo, ma'am. Ada na kay bagang ada ije Santa Disgrasya ni Senyorita Janice? One Briggs. Ay, anya nga rin niya iti arambidan tayo. Agsagana ka Briggs. Naskan ama sa pulan tate anak ko. Sakpay nga adadakas ama pasamak kan kuan. O sige, ma'am. Kaano nga rin niya iti ipapantayaw? Itamot lang Briggs. Isaganam tilugan ko. Saan ta nga agdadaalan iti oras? Saan ko anam namaan ama aramid ni Dobing daytoy nanang. Agparbag ka ko ba anak ko? Amang ano saan matapod no, tinaibagadakan ka, di barangay. Patsik nanang. Tay talang ang jak makuntak ni Doming. Kidnap na pananan nga eh. Sinarasarapag ka ng timasikog ti tiyan na. Kaslakan o ganakan. Sino nga tamot day chay? Di na amaw nga adda asawa ni Dumeng. Uray siguro am muna Ngabimbaga ni Doming awan anak may. So anday chay. Nagpasikugan ti ampang. Ay, day talaang Iso siguro sang kaibaga na kanyak nga agampon kami langan. Anya? Siguro, panggap na yawi ti anak na iti tayo siya babae. Kat parawaran na ngampon me. Ala, daitan. Asidugtan iti emergency district hospital. Awanan kay ti ba Domeng? Ayan tinasiko ka makirita na! Rosa, anya ka di? Gabuta saan ka na may payan ni ti anak? Nagpabahay ka mutan! Saan ko nga mo ti bagbagan? Apay anaramid mo liniputan da sawam Dumeng. Nagasat ka tawan ni tatangyaw. Ikaw, nanang, Rosa. Pudlo nga din niya ko masikong dito kat nakapagpas ngayo Makitam Domeng! Agsinatan! Kat may dyan na babae ti kabalay mo! Sa dino tayo na! Sa dino! Mabit lang. Pagpalawaga. Wantirong pa ngay palawag mo! Tanalawagan ti amin! Kaputo sa anak nga agsikog! Nang sikog ka na ti sa bali! Ay, nabaw. Excuse me. Na kayo ka din ni Kagawad Portugal. Oh, ma'am. Ayan ni Janice. Inyag mo ka no dito ospital sigunti na kasiritok iji barangay ho. Ha? Tangay awan ka no ni Chairman Gusting asinapol ti anak ko. Si Kanti nakasarita na kat hustumot nga agsakit ti tiyan na. Ay, kwa, Mrs. Ay, mabit man lang Anya ti kata sa wunday toy. Ni Gusteng ti sinapol di anak yu amasikaw. Uwan ka no. Kastoy na nanang. Dimtang ni Janice iji barangay hall. Kat sapsapulan na ni tatang. Ngam imbagak nga awan. Out of town. Kayat mo asawan. Ni tatang yu ti ama ti sikaw. Ti impas nga ti anak day ti pada kabakay.
Anya nga ama ti ibagbagam kanyak. Asino kayo kadi? Siyak laeng mak, ti asawa ti nakasikaw iti anak mak. Ne, mabitla ang misis. Saan kayo ang maawatan? Kayat mo asawan tumeng. Saan asika ti ama ti sikog jainyag mo dito ospital? Saan, Rosa? Kasan asyak itay lang anak kita? Ngam ni tatang ti ama timpas ngay dayjay nga anak mo, misis. Ay, maulawak ka dagiti bagbagayo. Nasikugan ti kaayan ayat na asaan ko akayat ang mga sawa kang kuana. Iso apim manaw. Aniya? Adda kayat ko apang niya sawaan kan kuana apaman ang makapas ngay kumangam nagtalaw kandito iti imayan na. Aniya? Kat agyaman ak unay kagawad Portugal iti panang tulong niyo iti anak ko. Nagsaya at kayo unay. Madam. Mabalin ka di. Mapantayo iti ayan ti anak ko. Dumeng. Madam. Mapantayo ikayan ni Janice. Sorry, Adom. Kunak mo nang sikog ka niti sa bali. Ta sa anak nga agsikog. Ulit namang sikugan iti sa bali. Anjakit nga Ay. Kunak napun mo itaya. Kaya mo na. Taga-inap na kaya. Doming, mabali namin. Kumusta ti barangay nagbugsutan o ay si Portugal? Wala ni Chairman. Anda na lang arudon. Kasta pa lang ti awag na kanya. San pa'y buta na ungput ti lib ko at alupulan kat? Dapay lang makalawas. Uraya, da kayo ti agasyo mo Chairman. Kaya't ko pa'y lati makarelax, uray makalawas pa'y muta. Anyan? Katuan, at dapay nga min jetlag ko. Ha? Ay, ano sa jetlag? Inyan, puno mag. Gasim da ya biyahe. 9 hours a diretso. Awanan stop over me. Ay, so Karag ito awan matkat di tinaawat mi a reklamo. Ay, nasaya day ta, damag. Makaaliwak sayak pa'y mutbasit. Ken ada ipan ko a regalo ken pari mayor. Mayat Ada tay pinagatang kong stick side nga arak ken kabagays. Nga iso ti regalo ken ni parik a mayor. Marag sakan lakit day. Ay, muna. Narigat mo't nuna muan na pa nakigihaway sa awan may regalo ken kuana. Ay, maday. Uwan matkat niya. Mala, agbati ka pa'y nga rod ditaw. Urayim latan amal pastilib ko. Agaliwak sa'y kami pa'y matakin na nang mau. Ken, adda pa ipan mi apaw tijela onyon kan ilokos. Oo, Chairman. Kababayin mo't kadagiti karubad angkel mo. Nagpawit nusan ko nga lain. Itulog tayo ito Oo na, may mayat man din. Urayin ton Domingo. Ta nakasiramot ti barangay. Lakay, naitid mo, tayo regalom ka ni Mayor. Ay, una. Ket napalalo aragsak na. Taday abranti arak di paborito na launay. Nasaya at Ada ka no inuman na. Inutin na nga inuman. Tunggal malim. Aniya? Amumutin. Aramid na ka no ti mangitagay sakbay amang rabi. Kastamot na kita opisyal kan negosyante. Pagpaimas ta kanulang iti kaanda. Sa anda-ada tay agbarta kakasentidad tumadita no nasangod ang ti arak. Kasla awanan ti sa baling aldaw. Kaskan ka. Ay, susap. Ang opisyal mo't aday ko. Nadala ang ti birthday kasi mo chikamot. Kasta nga talaga no disinti ti uminom. Kasano nga raw. Nakasarita mo ni Dumay.
Wen. Anya, agsubli ka na chairman. Ay, sarpay! Makalawas pa'y Kan itulod tayo pa'y dagiti pauit. Ayun gayam. Itulod tayo kadagiti na pauitan. Tama nga nururain da, no nabayawag, nganyawag di kabagyan da nga da iji Hawaii. Nga raw, di bagadan tukit niya. Di tayo itudin. Ang aminton rabi ay pamandarosa, ag-dinner tayo dito balay. Ada na patigunay, pagsasaritaan tayo. Anyat makunam iti na sa oda tatang, Dom. Ay, amom ni tatang. Noan niya ti kayat na, mabalin sana kontrain. Ngam ti saludsod, makaibtor da pa'y nga taa kanayon ang makaawed, no agpayso ti panagtalinaid da ijay kas turista. Dahil ti saan ko nga mo. Sa bagay, mabalin da pa extend iti manupay abulan sa dagawin. Iso, Kat mo ti panag-uay si kas barangay chairman, awan mabalin ko. Sakit nga ron ti number 1 kagawan. Ken saan akayat ni tatang asabali ti pusgan na nga uay si chairman, bayat ti kaawan na. Ken jak kaya ta kaguradak. Pasensya ka na, Dom, no kas jay ni tatang. Amok nga ginggay ta, sandak pala anaawat kas manugang da. Pag ko naamat. Ngamin, jak malaydan maipaayan iti apo ko. New number. Masino atamat tayo daw? Jakla ko masumbatan game. Hello? Asino na ka de, sir, ma'am? Asino tiyaw awagan niyo? Pinsan Doming! Siyak daydoy! Ni Dodong! Dodong? Dito'y barangay Kalumboyan, San Marcelino, insan! Ay, yan. Sorry, insan, ha? Ay, sus, bimak ng kansan, ta nakalipat ka, insan! Saan? Saan ko lang nalaki pa dagos? Insan, mabalin ka de. Bumakasunak dita nagbugsutan no mabalin. Umay ka? Ay, mabalin na. Apay kit din na saan? Si kakit di mo't. Awan mo't lintag, amang iparit kan ka. Umayag lang ko mamang ililiwag, san? Apaya, anyat na pasamakin ka? Nabastedak nga rin san, kat sa anak matlaan nga na makailiwag. Aya. Iso nga umayak kumaditain, san? Ay, umay ka, insan. Yaman na, insan, ha? Within this week, da akong dita. Sige, insan. See you. Alakatuan, Narigat mo't nga ibagam asaan nga umay dito, Iso nga ron. Abangan no dama ko na dagiti kakabagyam no lapdam ida nga umay agbakasyon dito, Nang runa kat saan kamatan nga agaw-awit iti iliyo. Saan tayo mo't nga ugali ti kasta? Kaano nga rodi ay na? Within this week ko na namay. Kundi English pa iti loko. Anya ka no ti pagbakasyonan na, umay lang pumasyar? Umay ka no mangiliw-liwag iti sakit tinakam. Apay mat, gapo iti babae. Napaay siguro, nabastudak ko na namay. Apay, mano ti tawon ng dayja kasinsin mo aya? Inaunak lang iti do atawin. Anya? Aging ga ita, awan pa'y asawa na. Awan pa'y nga taa. Nung nabastard, nagarim nga raw. Wano? Ada asawa na kat pinanawan da. Ay, alda aminan di taa. Sa bagay, Ala, mamuan tantaw no sumangpay. Kaya't na asawan day ta. Posible nga umay sumapol iti asawain na.
adin, Gina? Wan, Manang Rosa. Uy, pimu daw kin pimintas ka. Sus! Isumat lang ay sumanang. Pudno ti bagbagak. Sigurado, nagado ti agar-aram kan ka, kat adan ka ayan-ayat mo. Day ti bidot mo, Manang. Awan pa'y biet ko. Oh, agpaiso? Wan, asino kumamot ti mayat nga agaram kanya kat naglaada. Anya? Amom, saan lang akin napintas ti sapsapulan dagiti dadto maalalaki? Ay, basta. Awan pa'y kaayan-ayat ko. Kun awan pa'y agar-aram kanya. Anya? Ay, sana all. Apay, agad-adal ka pa'y lang, aya? Saanan, Manang? Nagsardeng akon. Adanastra kakatrabaho ijay syudad. Ngam, temporary ang nagrikapda, takim mapsot. Wen. Ado te nagsira negosyo, tanalugi ta kaput pandemya. Isu abalik probinsya akpay laang, Manang. Tulungak laangan dagiti naganak kanyang agtalon. Kunak no saan pa ngay tati sangput mo insan? Ha. Imbagak mo tawid din this week insan. Wala. Ani pagrusa nga insan. Awam mo't diti balayaw. Lapan ni dyan da katugangak. Akit ka sa nungay. Adan manong anak yaw. Anya amanon. Adan anak yaw. Nama? Ha. Kaya't maasaon, awan pa'y anak yaw. Awan pa insan. Ay, susu. Nabayag kayong nagasawa. Ay, susinsan. Ang mga nusikamot ti ayan ti parikaw. Kita ma. Tsaka mo insan. Basta madaron tulat ta. Kasanon nga no awan mauray yaw. Katlakay kun bakit kayon kini ipagrusa. Awan mapalin. Ha. Sawsawaanan na. Napukaw ti pulita yun no kasta. Ha. Syagayam ni Dodong, ading. Anya ka diti may daydayaw anagan mo, ading? Siyak ni Gina. Pakaragsakan kan pakaydayawak ti makam amukin ka, ading Gina. Anyan? Kasinisin ko ni Insan Duming. Ni kagawad ti bagbagayo? Uy. Asawa ni Manang Rosa nga anak ni Chairman Gusting. Nung kasta, iti balay dati paggigyan ng manong? Uwed. Nakapakasyonak nga main. Kasta ka di? Di kaasim at asawa mapinanawam. Ay, susawa amang pa asawa ka ding. Sino mat nga itagtatakon itikas kanyak nga awan tairin na alalaki. Sus, saan mo ako naantikas tamanong? Taawan pangit kin natairkas kada napintas kin Apo Diyos. Aya? Napintas kin natair tayo amin iti imatang ti Diyos manong. Sino di ka pampanaw na, insan? Tayman Bombay nga agpapahulugan, insan. Aya. Okay, anya na tayo mo. Cellphone sama eh. Wait. Sukatan ta cellphone mo. Saan? Irigaro kini China. Anya? Di ko naman mo itisangot ti story ni Banay. Wait, insan. Nukas-kasa no. Mga asawa akong ditoy. Anya? Kat no kayat nak ni Gina. Asawa ko ninsan, yawid ko ni Gino Carmay. Nagkapsat ka busis mo. Kakasya ka mangyas asidag itilapayat ko. Sorry ading. Jack inggagaratin ang dungparkin ka. It's all right, Manong. Sa balimot ngamin tikit kita. Agdardarasak namin. Syagayam ni Dodong. Taga nagbugsutan. Syakmot ni Virginia. Wano biring. Agad taga ano ka ngayon, aday? Iti barangay nagungaran.
Itidayaan tinagbugsutan. Nagbagsutan na ko nga. Ay, kasta ka de. Mabalin ka kading awisan ng agmerienda nga umuna. Aday. Ay, sorry manong. Ngam, adakam ka makamot. Aya. No kasta, mabalin ka kadi apasyarin ni lugar yo, kan maala ti cellphone number mo. Sige Basta mano sam ti dalan ije lugar mi, takas lasungkaan. Anya? Anyan. Maanusak, basta sikat gapo na. Mabayag sa ti bakasyon day kasinsin ni Domeng. Amok pa yan. Kaano pa yasimang pa dito yung madapay mo't lang. Mabayag nga ta Kanayo na nakatambay ka di barangay hall. Kan pasaray agudong. Aya. Nembaga no sana masikuran ni Rosa. Awan mo ti bagbaga na kanyak. Ngamkit day, nagagat ka na nga agubra balay da. Aya. Unti para lang pasok kan parain na. Papaw, diwaw, sana ul. Mayat na. Tadilatan agpadpadak kaliti buksit yan muna. Insan Domeng, buludak man tayo motorsiklom? Apa insan? Agudong ka man Saan, insan? At da pa siya dyan nagungaran. Anya? Sarong karak man ni Virginia. Oh, sa bali man Insan, kasta talaga tibiyag ti gwapo ken baro. Kita ma, alwadam tamangan no dahil tati pakaisarsarakan. Don't worry, insan. Nasiglat tuy kasinsin mo. Di mo't Bombay ngagpapautang iti 5-6 kan nagluduma ag gadget day jay Domeng. Wala tang. Sapsapulin na ni Insan Dudong. Tatagayam hulugan ngayon nalanakin ko na do a cellphone. So aya. Ayan nga minti kasinsin mo. Yak man nadanon dito barangay hall. Binulod na di motor ko. Tadakano sinarungkaran na iti nagungaran. Nay. Nakaadayo man. Ay, agan na di jay. Tamumad nga dadagiti impal na awda mang lukloko jay. Binagaak mo. Ay sus, di na mo dagiti bubarangay jay, Domeng. Tidakas na. Naglaing nga agregalaw. Ngam inututang na matla nga cellphone ka ni Bombay. Ha. Daytan a. Ipagdanagag. Amangan no itarayan na dagiti utang na. Sakti singiran ni Bombay. Anya. Ngamin, sakti garantor na. Amangan no pakaisarsarakan ni Duming ti kasinsin na. Imbagak matan nanang. Agasong nga data. Naglenggayang maagutang ni Bombay. Natalag ni Bombay Tani Duming ti garantor na. Data nga rod kat. Angam no sana makabayad ti kasinsin na. Isot singiran da sana ya. Wan nanang. Ay, nalpas. Makaamuda ang agkasinsin. Awana kundi ta. Parikot dan no bilang. Gina, pasyaran ka no rabi Kat sa pela ko mata at luna munti ayat na itatdaton ko ken ka. Paliiwan makitan to. Alamat din Napanagnakamot siguro ti kinapodno. Cellphone, alahas, kawas kanda dumapay. Daytan tinerigrigalok ken ka. Kastan dati ayat ko ken ka. Isingsingar mon samat tan nagijay. Ay saan? Tandalang dagijay tinapod ng ayat ko. Ngam labnak talaga. Sure. Nay. Ni Bombay mat ti sumungat. Sige Gina, panahon ka pibita. Adda nalipatak kakatulag ko. Bye-bye.
Nagloko adudo ngayon. Sakti pasubo na. Langgong mo't gayam ti kasinsin mo. Nagutang sa ita imawaray. No, mabalin la kumasurota ki lugar dagat patiliw ka. Nagtulad ka di Dua gayam mababalasang tirinigalwan iti cellphone ngam inutang namat gayam kini Bombay ahulugan. Ngun nga ron. Katita siyak ti pagbaybayadan ni Bombay ta siyak kano ti garantor ni Dudong. Ay masapol nga regulam da ito. Ito nakababain dumeng. San lang na ita? Sapsapulun pa iti kabagyan ti balasang ataga nagungaran. Tapay ka now. Adda kano inaramid na iti balasang. Ihay. Oras kano ang masaragat na ni Dudong. Ipalnaaw da. Siyak ti delikado ng Jack Mornos na tayo. Sinalbag ka Dudong. Insan Doming! Nagdakon! Insan Dudong. Naimbag ta nagsubli ka. Sikat imang bayad ka na iti utang mo. Utang? Kasano nga daw utang ko kasang-sangpot ko? Ay, so, sinsan, nagtagtagainip ka manin. Doming, mabali namin. Dom, agsurat ka? Kumaa, sa anak mo ta makapanunot iti suratan. Anyat suratam aya? Drama kuma. Comedy? Love story? Wano horror? Oray, comedy, horror, ano iso? Ay, eksakto. Ada itiyak. Idea? Anya rita? Apag husto, natayan ni Mang Igme at agadaya. Anya? Ket no nalabsak la iti kalman anak katugaw iti butaka iti ridaw da iti paawid akaon. Anya nga oras? Alas 5 siguro. Eksakto nga rod. Apaglabas la kano nga alas 5 iti malam anagsatan iti ospital. Anya? Hospital ko na? Wan, intaray day ti agsapa ngam nagsatan iti malamnan. Husto ta ko na mga oras. Sino nga rin nakita ka nakatugaw iti butaka iti ridaw da? Saan animang igmi day jay? Takasano ko mga iso, kat adang nga rin iti ospital. Nakasta, karkarmanan day jay. Diyak mo't magsurot at nagsurat. Sana suminit isip ko din na ibaga ni Rosa kanya. Kasano napasamak te kas niya? Anyan, akin adat-tatlan no kasta. Naglawag anak ipinayapay kanyak ni Mang Igmi. Baka turtulong kakpay din. Pagustok pankit. Di na iti matak. Ngayaw awanak iti pasamak. Adi mapukaw iti panunot ko. Natay magayaman ni Mang Victor, tatang. Ay, Weng. Kat, daytoy itan, ti ibagbagak. Apay, tatang? Amo kon, ti parikot da. Oh, nanang. No nagmiyembro ko iti Senior Citizens Association iti barangay. Ure kasano, akit adda ko manaala na. Wano maala na, kunak man lang. Saan na nagmiyembro? Tawa mo't pangalaan na iti cap contributions na. Dayta ka. Daytan? Tawan matrabaho ni Dosya nga anak na.
Ken pilosopo dagiti daddo mga anak da. Di mo't anak na ni Dosyang iti may kadwa nga asawa na. Wen, nagsina da iti mo ng asawa na, tasimurot iti sabali a lalaki. At datalo nga anak da. Ngam edi na ibaga kadakwada nga isudan ti mangted iti contribution ti amada. Di damot kayat. Di isupay nga agpaiso ko mati maala na. Kurun malaksid iti maala na kuma iti federation tintero a santa disgrasya. Ngamita, ay, dakkel la parikot. Datayo manen ti mapirhuisyo lakay. Sigurado, ikan tayo manen ida iti discount iti lungon. Kun ti serbisyo iti punerarya. Kapilitan, bakit? Ay. Ket, ingkay asikas pun ti bangkay ni Kaka Victor. Pangaasi yung labasiton chairman. Amumi aman nang ngaasi kayo. Uray buludin mo ati lungon. Uray ikatanyo ni tilungon na no maipisukan iti abot na. Ay. Balkutin tulatan iti ulas. Kastoy nay. Ikanda kayo iti discount. Bayad tilungon kan serbisyo. Ngam amin nga abuloy, mayawat kada ka may aging iti saan ang mabayadan ti serbisyo. Ay, wine, chairman, mayata. Sige, awagak ni Nadam Sofeng. Apaman ang mabalsa mo kan may simpati bangkay itilungon na, mayawi din dito nagbugsudan. Okay, aman ang chairman. Nagimbag kayo unay, chairman. Inarakop nakmatan sa anak dong awan ay nagloko ka. Sorry, chairman. Tik lang amin nas baalan ti ragsak ko. Gapot kinayong bagyo. Andi minyang, ada kayo mo tante. Naimbag man ta na ilungan. Nang tad-aya dagiti kakabsat mo iti ama iti naigatang iti lungon. Awan inted da nga uray sinti mo, anti. Anya? Sumang kautro mat dagiti nga beng. Kinapudno na utang tilungon kan serbisyo ti punerarya, anti. Utang? Wun, ante. Naimbaga ata dakil ti inted a discount da chairman gusting. Aya? Adda tulagan mi, ante. Amin nga abuloy, mayawat kadakwada. Agingga iti mabayadan ti lungon kan serbisyo ti No Tears Funeral Service ako kwada. Nay, apay nga manugot ka. Ala, awan maramita kante. Tati basit nga urnong may, kan mapinpinsyon da, kat pinagpaagas ni tatang. Aya? Imbag man ta, mayo kinita ni tatang iti maudi agundaway, ante. Siyak ti legal nga asawa ni Victor. Saan ket di aday di inam? Iso asyak ti mangala ti benepisyo na. Anya? Kalpasan na pinanawan nyo? Basol na matlaang no apay a pinanawak. Amok nga awan basol day di tatang, anti. Ngamda kayo ti saan anasaya at nga asawa. Ne. Tantanangam teg sao. Nagpuskol ka tarupayo Adapay larupayo nga agpakita kalpasan ti kinaampang nyo. Tinumpada ka. Gaputa saan ko ang magustuhan ti tabas ti panagdildilam. Nalaing kayo na unay! Sinalbag ka! Dalawa yun! Pumalaw ka yan! Ang mga ano pa'y ti maramid ko kada kayo! Nagturay mo't day gayang. Wan nga rod kagawad. Kalpasan na pinanawan na ni tatang mo, nagsubli itaan raya. No, sino kit di tinakaamuan na ako na yukit di Iso ka no ti mangala iti pension na. When no burial benefits day di tatang. Muglay nga.
Urayan at aramidin na kagawad. Saan ko nga ipalubos? Ti kayat na isupay ti mangalay ti abulod. Ay, sana mabaling kagawad. Padasan na pa pakita dito. Ito makita na. Ang kasanaw na iti daddo makakabsat mo. Awan mo, serbi lagi jay kagawad. Kas jay lang nga rudan ti naramid ti inada. Kasla, isupay lang ti ayunan da. Anya? Un kagawad. Hindi masaksakit ni tatang ko. Impakaamok kadakwada. Gamawan man laang ti uray maysa nang kita kadakwada. Nagkarodan. No panunutan, awan basol ni tatang. Taisot insukat da iti adda mabalin na. Nawan mo't laang amin. Tanapaklan gayam as sugador. Iso nagbana ga nakakaasi ni bakit minyang. Kasta gaya. Un kagawad. Iso nga orayan at araramidan da. Ilaban ko mo't ti karbengak. Kas anak ni tatang iti sabali a babae. Nagdakkel gayam ti parikot da, lakay. Iso nga rod, na mas asya na kendo siyang. Saan mo tama balin adida pulos mangted iti bayad ti lungon Bayamon ti serbisyo kas kadabal samar. Ang daking kadaitan na. Business is business mo, ako nada. Ay, katun Bayam tayo nakto kasarita ni Mayor. Kastamot tan kinhipe, napalubusan da nga datupada. Nga oray aging gay ti mabayadan lang ti lungon ni Kaka Victor. Isu Ngam di dakpat ganda Mayor kinhipe, tama nga no tuladen tuman nagiti daduman, ay bayamon. Awan mabalin tayo do siyang. Adamat kiti kalintikan dahipi kan Mayora. No pat ganda tikid daw ko iso damat ti madaksan. Kasano nga rudan, chairman? Sa nabaling agsusugal day ti baraha. Kati matong 8, maurnong, agraman dagiti abuloy. Tayo ti maibayad iti lungon. Sige, chairman. Sa nabali, uray alaan nyo pa'y nga umuna dagiti abuloy, kantong. Mabalin ka diti agkid daw, chairman. Anya day ta. No, mabayadan mi ti lungon ni tatang ko. I-extend tayo kumapay ti lamay na tapno. Adamot mabati kada kami. Sige, ngarod. Iso nayunan pa'y ada na nasufeng ti balsamar na, chairman. Kaya't nasawan, extended man ang tilamay. Kapilitan Anyang roti mabalin nga isumot ni special request ni Dusyang. Tapod no, mayat malpas ti tabon. Awan na pulos ti mabati akwartada. Tamay bayad amin kada kayo ti punerarya. Awan nga tan ti sabali a pamuspusan, malaksid iti extended man ang nalamay. Awan na mo. Agragragsak man ang dagiti sugador Naku namon, bakit? Masapul maingatan ti panagtanod da. Tama nga no, adan tumanan ti mapukawan. Awan parikot kagawad. Saan kami ngagsardang agrunda? Tasayat, tanay, kasapulan na ma-extend ti lamay. Dayto yung ti kapautan na lamay dito yung nagbugsutan kagawad. Wan nga raw. Kasanungay no. Noanya, apayadi mo ituloy. No bumangon ti bangkay kat agungat kagawad. Anya, sa asawang mo. Anya, bumangon mo't ng ibagbagam. Ay siyempre, nabayagan ti pan nakalamay na. Kasapulan nga min.
Tadakkel pa tinas ka na bayadan ng itinagminatay iti serbisyo ti punerarya. Daytan narigat mo't no utang kalimutan. Ay tangarod kay. Malaksidano may pabulod lang ang tilungaw. Ay, mabalin ka di mo't dayta. Mabalin na. Inton may tabo na yun. Ikatantibang kay itilungaw kat mabalkot langan iti ulas sa may pisok iti tanam na. Ay sus, nagkasang mo't ti panakaitabon. Naimimbag langan tay napuuran anatay iti kubid ngem tikasta. Tsaka mo, basta ituloy iti agrunda iti rinabay. Ay, won kagawad. At dapat agpaliiw iti lamayan. Nadta pumana makita yo kanag iti agsugsugal ng runano na abak, surutin niyo. Tamangan no mapan agdilhin siya iti pagpuunan lakit agtakaw. Mano kadi pa iti utang, no kurang dadusyang iti bayad ti lungaw. At dapay 8,000 Takkel pa yung matlagayang. Ay, wen Kunak no basitin. Apay ay Ngamin, duwalawas ton ti lamay ni Mang Victor. Wen ay Kasano nga reta? Tinagtulagan da kadatatang wano kiddaw da, numabaydan da ti lungaw. Ma-extend pa iti lamay. Tapno damot pangalana iti mabati kadakwana nga gina iti anak ni Dusyang. Ay, di. Kaano pa may tabon tiyo na tay? Ay, tangarod kay. Ang mga no bumangon pa'y kidin tinatay. Tadi mo't lang may tabon ang. Anyamot tay tang ibagbagam tom. Ala, bayam. Takasaritak ni nanang no niya ti kunada. Kasano ngagpay sunanang, ado ti masikuran. No pa'y adumot dagiti maragsakan ta dala ta pagsusugalan da. Saan ko man gambo? Dakkel pa'y lat utang da. Wen nga ron. Nang runa kat napan kanumanen ejay ti immo na nga asawa ni Kabigtaur. Nagaapa da kano. Pilitin na kano ti makimingay iti abuloy. Da kayo man no niya tiramiden tayo iti balanseda. Di pa ikat kaslaim padawat tayon tilungon kan nalibre amin na serbisyo tayo. Day talaang Kasaritak man ni tatang mo na nit makunana. Wenen amangan pa'y kit din o danto manan agreklamo amatakawan no agbayag pa'y tilamay. Kanayon sa amot kit di ati panagronda tadi ti barangay tanawd. Wen, dandan ni awan mo't inanadan. Sige, takasaok ni tatang mo, nanyamot ti maising-asing na iti daytoy. Dakkel pa'y aya ti balansida. Ay, napan kami itay kan rusa. At dapay 5,000 Taad damot basit na ornong da. Ngam ampang mat ni Minyang. Napay? Napan kanaw nakibingay iti abulay. Anya? Katuay niya. Nagaapad apay ang mo na. Nagloko mo tindayay. Sa lagpakita ita, tanatayang tao. Ay, amok pa yan ngamin. Malah, kita amno kasano. Mabainak mo't nga raod, amapan, agkidaw iti tulong kada mayor, wino ni Bisi Mayor. Ay, katbaonam ni Dusyang ata, isot mapanagpakpakaasik ni Mayor. Bayam, ta kasaritak man ngagpaiso. Ibaga na nga adakurang pa, iti bayad tilungon. Sige, uwin. Tamapanak man. Sige, mapanak nga ron inton bigat, Chairman. Wen, tanay. Nabayago na yan tipad nakalamay ni tatang wow. Ngayon na mga nabanugan na nakaida di talungon na. Anya? Ang mga makaungat kit bumangon kit din. Ay, so, saan kayo ba't nagsauwi ti kasta, Chairman? Uray akla sumgarman. Nalaka ay tinakaidalatan. Ay, saan nga dayo ang mapasamag ti kasta do siyang? Wala, saan ka di, Chairman?
Ay sus! Nakaungot sa ngagpayson ni tatang ko, chairman. Isuday ito yan, di bagbagaking ka. Ala! Ada nagasog, chairman. Ay, sus! Ay, di na ka na kumana. Mapatay na, chairman. Ay, na. Nakaugatan ni tatang ko. Ay, di na ka na kumana. Mapagkilakon. Mapagkilakon. Pasalamat nga men. Nabanugan na nakaida ti bangkay. Saan nakaungatan? Salpag. Nagtagtagay na pak. Natay mo't ang tilinaon ti tagtagay hinap ka.